dobrodošli u moj nov vlog. Danas radim 50 trikova koje ja koristim u freerunningu. Inače, evo jedan fact pre nego što krenem sa trikovima. Dosta ovih trikova koje ćete danas da vidite jesu nastali u stvari u freerunningu. Tako da, ništa, krećemo.
I ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. U komentarima ostavite koji vam je bio najbolji trik od svih ovih. I do sljedećeg vloga, vidimo se. Ćao!